kata adam wilak ate champa nang hayang ataw kawang ngayin bungo nang hadaw ki nang paybu taman paybu katalano iman yahaw yinlak chinese kawang dangde baya tamano hadaw tuishaw jama kawang da panapa. Hymn number 287 Yuman adam yahaya kay Hymn number 288 Yope Topu Hipak
hymn 476. Kopali Danit Mawok 476. Hongli I Shoshanta. Come thou Almighty King. Hymn number 9. Chăm siya yung palok ha? Hãy subscribe
mulan dan namai. Praise the Lord. Hallelujah. Jinda wang shimba yang bu teman bay Reverend Niyomba yang atanyi kawang ngau ya apailah. Ayang Krista I kaya yan atam yang tangpin pangma jana myang inanyai bu fai hadau kumjing yam apai bu KBCM members hangsin hadau nyicing ma inanyai sut apai nanggi moilan pona yanang hayang kata atam yingke mau yong yang suwa hadau nyicing de danyi bu tai dem mo omlak chingne payeng onanggi moilan pona ya bu welcome na myang bu awang na hadau chai dem nang hadau kia sipa cimbu hipak amai cha ataman cingna jajang cabu na meang ayatam lak hayang boy nang hay ninok cingna mulan ayan cingna mohiman bu taidem ayan taidem hipak amai cha na meang galakse tau tinglak nang hayang ataman mulan mong changma yoba tanha lokalai bu woi bu kungda mong mai nang menyong bu fanang kawang yelak mamoy mansi Temana sa tawa kawang ngau tamilang tawanda tani mabu taidam kawang yakta fanefa yoblak chingna retired evangelist KBBB Pajay Langpong ida yob atu hadau chai damnang retired evangelist KBBB Pajay Palangpong ida yob atu hadau chaya tanang kawang ngau tawa hadau ki inang Psalms number 145 verses 18 and 19 Yongwan pa auyan na ite nyang nang iman songma auyan na ite lanyik mongko pufay nyek iman songma uwa ngonang auyan na ite yen non nang iman wong ponglan iye fanang iye imana ingwon pu chainang hayang iman yanang hadawa kawangongonang sa yoblak chingna hibak phadam nang Kawang de yopa. Yasan le acaw mo ng kawang. Tumanya maya po nang kanpua monyak wangay haki awe pa ya tiniu ane usa tungoy sa natuman. Yan na pa ipo nang minyong lang sina sa nang halan tanap hatama chimungonang hipakamay tuman ayan nang awoy ang pujan sa miyong paboy. Yan mo nang kawang nang pabu hataw katong yung jingyo yang jambu katalan tuman mong maya. Yan na may mong anang hayang poy sao ayan takpo silang sao singo nang mulinok ano yunok ano pao lampa ka Anyo yuyui sangsi tu tay ngui tay yang nang de minyong mong may phalang na yok pa sangpalan say tay poy kawang nang tolan say tay na may tamu pha tamsi hataw machimpwa kawang na say sama tumayawan yung po say anu myang chalak sin sa penang tuman anu say kawang nang tachan poy hangi anu acuya bubu wang yang yong patungui sa pagpungan hataw kung ba anu nang tachana nang amyang wit nampa wang nang kawang aniyo tuman katong nyuma nang anyik puta la chena sa tuman nang yahame chenga chapu alapay nang hen lokka nang minyong ngolak anu nang au ala chalak hataw ka tuman ayen ala lingnak wang nang kawang aniyo yalak pa katong nyuma ayen ngowante nang angching khao lengar chena sa tuman ta hangiling lak chena sa ninga tamya pa hataw chutai ta lak chena tuman hakya chimnang to khay tanap hataw ma au sen nyang nyalan chimonga pa say tang ma yaha chaw nang aweto ai pha tumayo wek sampo say kawana yang ma phana nang ombungo kay lokalay wang te ke ano loklak
Anio maitam yuyu yalak tobu phalak anio nangau chalak simela bi sema kawanang ompung oyanga mohe man phai to ma yana tam hau se wang nang kawande Jisu Christ amin mahalan han phai nang kitalan sopa nang monga yo amen Yo batambu sausan bata mongmai nang kawang ay nang ayan yalak pa muy mansi. Tani alau hipak yu bulan lok lelak chingna hayang alau chingna hipak yu bu au yanang okay matamana hangi ling lakai atau ma atau ay yalak atau gi ling atayla yo pu hipak jaya hunang hayang paibu moilana hatau ma maitam yalak kebisiam ma hangsina pumainok staff pastor hayang atikon bot mawangyang sausan balan sausan yulan namno ni upa chukidar piyon dangoise youth ma executive youth lan hayang Sunday school department ma hangsina kebisiam ma sausan tuilinga fellowship mabu sausan yupalan chukidar Pastorlan hang sinang onenggi, hataulan asot angolak, hang sina sausan yupalan, driverlan dengoi se ngo hataulan konggem buat asot angolak, hayang alaulan, pangyuhalan teman moilan yonglak, hayang iman cingna, ayan nama yuyang, judai koncong yuyang, yahama ating pa matoiling sausan oklakna, hayang iman sausan bu sut cinga akyang mayaang taulak cingna ayan cilau sang sobufay, kawang pa kasauma. Kawang ba tuy chong ma ayan may ma sausa na tamsi use iman ayan ching na teman moilan yo pu hibak cha ya tau khai ma pangyuha moilan cham si yong ha ayang atau ngayong sausa nyu palan konggem bua su yang atalak teman moilan sa ibu ngami ga yang cham si yo pa haleluya sipsi hai ching mai kan bu ma akimya nang bu pa kawang nang achau ba minyong bu fanang oh haleluya nang sausa lak ching na Wantang upang, yui yan fanay fayang yui hipak fayang yui noksa fayang yui nyujing fayang yui singhingin fayang yui may ipanay fayang yui juday panay fayang yui hipak nan fayang hadaw kebi siyam hangsinang onengki nang sausan pa Reverend Pastor Moyang chikon bot sausan yulan youth department ma Sunday school ma Piyon chukidar, hayang fellowship mabu chukidalan, hayang fellowship mabu choir master lan, hymn in church lan, hayang drivers lan. Yoyoy lamahang sina. Ngonanggi wangtam kawang. Tani iman chung na moheman mo ni ayong cha na mayang tamlak nang dating lang namong himnang. Apa nang yalag pa iman na yan panachonsi. Sa kinagata ayan pumcha ng tuwilin sa usanang. Tawyang boy, okpufa atamlak tuy tingaw ting masausa na tamlak juday yaham, vong nang atamlak muhiman falaka, ayan jen falaka, pumainok vong nang atamlak nang mangonang. Taw kay wantang kawang, sausan at palang, sausan yulan, awhiyo suchingo akyang na yamyang lak, awhiyo suchingo wantang kawang tonya iyang olak, awhi suchingo mingoi song yang olak awhi suchingo wang tang kawang wong yanang ba yang olak nang tui chong chingne to khaima hangsina hadaw pumainong ma nang tuiling sausan bunang katalan ngonengki chaki nang ayan men pausi tani nang katalan pangyuha moilan iman chingne yopu cha phatam bua nang mupu moheman ayong ne menga tam si se ji somen ga yopu talan asemo pa nang mongai iyo amen. Walang sota kawang moiman. Teman yomnok alang yomnok alang ayo ong asui bucing na sucing mapiet yang kata kunda wok taidem ngawan da changji hadaw ki piet yang apai bu nge apayanggi. Tani Yomnok alami o nyuicing mango sibuda hataw song nyulan pillars hataw mango bucingna
hado song nyu tok phai ma au hiu Yesu du bu jing na nyoi da pe lak jing na ten yu hado ki ko nya ka yom nok yong ya poi yong nyoi da pe lak jing na song nga yom nok ta pai nang hayang boy se yang kata atamma phai ma pai bulana hango yang e ba song nyu tok phai ma so lak na ngai nang hatau mu bu hango yang e ba tau khai anyai na hango yang e ba sot bulan da mong mai men yong pha tai nang ji suwa ibua ngeyang ating lak bulan raya yang e ba ating lak bulan anyai moi ma lak se ibu changonang tau ching ne au yan na yang e ba na chai ating lak asot ango yalak pa ka ong moi man si tani mabu speaker kawang ngau ya apai lak ching ne sausan ba da tawa hipak yep atam nang hayang i offering hai khom kembu namanua kawang ngau ya apai budang wei sa tau ki ya tai lak Matthew 23 mahaki ngonang. Ngau kyang nyau balan hayanga Farasi. Chudok mai balan. Noman chingna unyu kai. Noman hengan huingi hayanga man maktik taulan me lena panpong tobu fanang. Hayang boy noman taulan fai siyong bu ngau kyang me ating ba me lingbu sipsi hayanga ating laku akyang nyulan me mong yapa. Alau lanu mong yapa be ya ang be taulan kong kembu no mana ling ngo ha sebu hadawa kawang ngau. Teman fai sosan balana tobu ya apa nam nolak cini hibak eptamna. Hymn number 196. Teman ya apa ibu tobu kawang yak te sema dama teman fai tikon pajai paului yob lak cina setong nang. Yo Pak
할렐루야, 할렐루야 왕당 아차와 까왕. 당할 모해마나 담부 깨비시엠 낭이하란. 그만 잠서 사발 찜양을 요이파의 슈구야 판매 생용인유 시밀람비 야빠양을 까왕낭 앙징자를 두정주 넉진에서 파담낭 예자우 예시부 오바 까왕낭을 자우담파 요이파의 슈구야 판매 어우신의 파득이 오바 까왕 역하이고 까왕낭을 연락받아가 모해마나 담시 도만 역봉어 완대 예자우 예시부 오바 낭을 자우담파 담보 인목 항신의 유대 모해만 하도 야빠양 하도 금정을 해양 원앙 까한만 와이부매 아니요 비사망 아이부 호해라 시민남패 야빠야 까왕 낙 앙징자를 두성주 넉시나 파나 하도 리리대 연락바당을 모해만 하담바 하도 시민남패 주나 바이다락 낙 앙징자를 두성주 넉시나세 연락받아와 생용운유 시민남패 나가 짜오담 파우시옵낭 오빠 낭몽아 여 아멘. Namnodam busosan balan minyong fanang kawangannya moheman. Yo babai bukia awian ocean tanap special prayer nang hayang aninok jingnase yopu ngaumik ya abai ngo kawang songda ya abai bu hada prayer points chonyanga hayang nang mongjang mata yanga yongpu oklak. Many people are suffering. Kadong nyu kadalan namyang bu jine hayang kadong nyu ma ngopu jingne kada mabu takasang ngonang. Hospital nok ma ngonang aniyo nok ma takasang ngoklak. Aniyo damu ngopulano takasang bu aki yang ngok sulak. Ayang bu different form of sickness. Hangi bu takaden ne chia buyoi Jisu Krista e kadong nyu ma konyo ngolai wanda yaha cheng saha konyo wangdang bahwa ayu sici hayang boy aniyo kadong nyu ma ngopu kadalan de wongpong namyang bu ngi takaden balan mabu mai dam yang ki wangdang ma yanyi bu dolak nang ating lak bu jingne hayang boy tanap nang ayan mata kasang bu jam lui bu namyang gamaa nango yanyi ba Jisu Krista nyi chang de chon bu oklak hayang nang ating lak bu ba i nyi chang de chon bu jingne nang taku mai lak nang mong sang u dai lak hayang nang da wongpong namyang bu kawang moi mantang gelak se ating lak bu yong onang teman moi lan meng oya nang ya pe bu prayer ngau mik fe nang ating lak bu nang yong lak jing ne setong nang yong bu oklak kawang mohiman kawang mohiman lak takasang bu ese hayang nok sa wongpong ese kawang song de ya pe ha aniyo yong lak lang oya. Yes, God bless you. Kawang moiman, neng nai tango nang ating lak pucing ne. Kawang nang de jana yinak. So dengo bulan, tumana nang siume, nang dokpei me, nang yak yak ca ye me yong ngobu. Kadalan jing ne, mai dam lak yulak, wongpong hang he yup pungamu ya be. Kawang jana ye base. Ating lak po yong be. Tuman jam se yup bak ya. Yopa. Haleluya, ciao ba da ba yongwan ba kawang nanga kan bu kawang sipsi bu kawang yayang bu kawang nanga nang kadalan tuman da sipsi nang hayang nang hayang bu anu ma yaye anu ma ma coba kadong nyude tak sang bu ya bai lima bu ya bai ayang buwang dang kawang nang ayalak pa sipsi hawan nang halom yanyi ba Jisu Krista doba kadong yume nang wangdang taidam me sonyang ye ayang kada nyu halan yaha me ma ngobulan yanyi bu ya fande boye baibu salvation lam nyu chine physically mai imadonya takasanga ngondak takka napana mikmawe i enne ayang Lam bu dak amyang hajang ngobu katalan esay hayang ya paida ye punap bu ya paida ye bu kibu ngoi se danga mai dam lak angan bom Jisu Krista min ma payang ye hayang hadau Jisu Krista kebi siam jingne hayang nang katalan tanap nang sisom eme kema yong bulan jingne ngonang
Dau jing Nazareth Jesus Christ man ma iman pem dang dang ngo bu ta den Jesus man ma cha do be healed in Jesus name Jesus man ma da do mon da ki bu ta den nam yang Jesus man ma da do cancer da ki bu nyam nyam se bu ta den Jesus man ma iman pem ma bu ya na da do hayang ai yan na tak bu ki bu lilang ma bu Nazareth Jesus Christ man ma mai dam lak angan mong fa do hayang mon da ki bu nyam nyam se bu ha do ta den Jesus Christ man ma chawa dang ba hayang ayan lau he lau suka hayang lau he ya mai ba sanga so singo bu Nazareth Jesus Christ man ma mai dang ba hallelujah wang kang kawang hayang ayan chin so da ngo bu ka nan hoi kawang nang singnang hama iman ating bang wang dang kawang nang bu sip si yu nang ga hayang nang ayan china pau dam oklaksa ating lak bu ngo nang ga yan hoi li sin no hoi ating lak bu ngo ko ma wang dang kawang nang kanying wang ha tuiling oklak hadau ibu ngonang dau gi wang dang kawang nang ating lak bu hayam landa nang chana yido hayang ating lak bu chingne iman ngo bu dak heden Jesus Christ man mai dam do hayang ada malainya na Biblean sai dang wang dang kawang nang men machon yo badam nang cha phai ma cha se wang dang kawang nang iman yak chon bu ngodo yichan yibe kada cha do ta nang uba kawang iman ating lak bu ayong bai menya na bai ngonang tak haden bu mai dam si mong sang mong myang ya dai dam do wang pong na myang bu hang yan jingne lainnya na prayer request bang ya bai wang dang kawang nang sing ngonang iman da khaksu bu ibang ma khaksu bu wang pong bai moi man dam do yan yiba Jesus Christ pan pa yum nang tolan so bang mong ye amen shot ke wang sempa bu tanah bu tadam jongpa paje samoy hayang cinde Asia Canada bu pumenok sausan balan sausan yulan ordained ministers hayang former leaders pumenok tebu chat hai leader bu present hayang former leaders lan now silan hayam lan aneu inge mau yong subu Jesus Christ ada ating lakpulan. No mana saya ada wang semhunang hayang kawang ya yang salam yilak pa China damnang. Tanap teman fai. Hado hat nyui cha. Alau taidam yepok pa ngopu cha. Taidam yenang ba ngopu nyui kiang cha ma. Bible study book of Acts the lek ye hu ngopu ngoyang ge. Hayang boy hibak jeden yang topik atama lek ye ngaulak no ngai bu jeng teman bu mainok te hayang atuman li de wongpong na myang bu hayang moilan sing ngok bu topik ya apa ye ngonang tau kema temana lei dah ya tanam teman fai don't be a dead sea Christian you're a familiar sentence dead sea Christian na tak myang ya si bah dong ngam ya apa inang dead sea Christian na tak myang ya hado word nyan bu tok pai mengi bu hado yang jing hadawa ayan jenang bu yang mang ngonang hayang hadau yang mang da dead sea menang hayang hadau dead sea Israel hayang Jordan imaan yikyang pong ma ngobu hadau yang jinginang hayang ada picture the laiwanda nyam sebuja teman nginang it collects water but never releases it hadau yang mang teksi menyamlak caa i yang ala haknang
hayang yang pai na dam nang hayang boy hadau yang ching me aniu hadau yang det si lenyang tai na dambu hadau avo yenang tailak alam yenang hadau hangi si bun miang kama ya hai ya yang the Dead Sea, a picture of withholding. Yepabu. Tik hai tik angbu. Hadau picture jangenang. Tau kema tik hai tik angbu, ya hai ya angbu. Hadau de ibu. Dead, libu, amang yang jingse. Hang jing ne, no fish can live in it. Hadau yang jing me, hadau Dead Sea me, ayen yen mok, mukeng ibu. Hadau nya. Ngoyok. No plants grow around it. Hadawa temana lai mai ngi bu yichi hayang boy Reverend Chingang bu yang aniu mabu Holy Land door dayang onang. Hayang Holy Land dai bu ne meng ka ma hadau Dead Sea. Hadau Dead Sea da teman moilan painang. Hayang ataukan me teman Shota yopukeme aniu hangki bude yabe hado apong dawa lai bulan ngonang tau jina hado Dead Sea picture mengi buki yan mok yan hao sorry hanghiu yengi aniu pemawiang yongo yengi ayan yengo okpu jana temana hado ge ngi tau yang ge hayang atau matailak wo yenang yang apa inang from where? Comes from Jordan. Jordan yang jeng mabu, yang yen mabu. Jisubab tibu, Jordan yang yen mabu, yang apa inang? Hayang hadawa, hadau Dead Sea de painang, hayang hadau Dead Sea mabu taibua, outlet yenang. Tau kema hadau yang Allah, paibu Jordan mabu, ya hay ya bu jaba, hadau yang pa taibu, hadau yenang bu nyui jang onang. Hatau ya fan me ya ha tu so wang lam de tai bu miang kama yo ong bu aduk me ngonang spiritually this is a dangerous situation teman pem tang da hayang teman noksa ya ha yi khau me hatau ya fan ngo ya bu miang kama yo ong bu aduk kan da pai ngonang stagnant Christian Yepo yedang bu, yang mangki engok bu, yan na yedai bu, amang Christian lan. Hadau lan na ya hay ya nang, hayang boy, ha bu o bu yenang bu, never serious. Chem sa phong cha aleng ta man yima, hang hi chai, hadau chai bu kawang ngau dang ma, tuiling bu lan ne, demanda meang do, be doers of the word, not only the hearers. Chai bu sa na damyang hayang boy chai bu ka wang ngau hada win chai tuiling bulan namyang ya sei bu ngenang tau ki ka wang ngau chai ya hayang boy awe aniu hada ka wang ngawa aniu tamana ha ministry tu so da yak yu tuiling yitai hada ulana hada yang mang linang and especially withholds the diet is blocking the flow of God's economy. Giving diets in the Old Testament, I wonder, it is God's economy, not humans' economy. God's financial order, discipline. Kadalanan nyinginde lingbo yeche temanang yegelak. Tau kema Christian Oyen, bumeno kadalana, panpong yepaba tikaang, hadaulana Dead Sea Christians. Libu yang Christian ayan noksa linang hayang hadau kaya kawang mabu mohiman pailak lam de tien bu ngenang au bedomana teman ma chai bu kawang ngau singaya bu hadau exercise ni yang lakai tamahan bu yenang lakai hayang kawang apa bu shihingin Mot teman me tik sahai ang yang hadau chuan nam no pa dai bu yenang lakai hama hadau khong kem bu among me hai li ma la
hadawa ayan jenang bu syehingin hayanga nanga ating lakpua amang aliak yenang anio ayan yenang hadaw ma lepatay nyawa ni subama yikem yiyong ba hakachak hay lakango bu stagnant hayang hadaw ba stagnation brings the curse. You may agree, you may not agree. Hayang boy Bible dalay wanda hadaw ki ngonang. Hakatik hay. Short hay. If you only sit and not go, hadaw ki bu stagnation. Hadaw a hoy wembu ya apay nang. Hangsin sermons naman na chay laksi. Hangsin kawangau naman na chay busi. As a Christian, hama hangsin da ano hadaw kawangau sagi panangi. Hayang boy mabu never shares the sermon you heard, the gospel you know. Jisu Krista receive na yang hayang boy hadaw Jisu Krista wangay ha yadaybu hadawa stagnant ngonang. Mohiman yadaw si oklang na mabu kada yanang glaks day nang. In many ways, naman mamoy man daw yang ngonang. Blessings after blessings nang receive na yang ngonang, but never blesses others. That's a stagnation. Yohay yo buyang. No. Sihingin na ano lak pa buyang, grow pa buyang. Nok chada anyo nok maabaw buyang. Kadok chada maabaw buyang. Hayang boy, I had a obvious blessings yatamyahan. Mohiman tamahan na yatambu. Kawang mo bu mohiman ba yang hayang boy alaw landa mohiman na yatambu hadawa Dead Sea Christian yafan na pay ngonang. Kawang ngau chay. Chay bu malak hayang opini yemang win yi chay. Kawang ngau ba chay nang hayang bu chay bu kawang ngau. Hadaw nyaw bu kia nang hayang ataw yengo bu. Hadaw o sotay sot bu yikem bu Christian. Hadaw chana meang nang. Malgay afong lim aling tat hayang tu malay wanda panpong jeng daw yengo nang. Kada kawang da lo lam bu oklaka. Hayang boy no mana lo lam yang ki. No mandang ma pui win bua salak. No man ka miktang ma. Hang ching ne nanga ada lo lam tam yang ki. Hang hi me si wanda panpong yepa. Died literally means 10 yomubu 1 hadaw di ibu. 100 yomubu 10 hadaw di ibu. Teman ibu panpong a kaksu juan ngona. Hadaw panpong a kawang ching. Hayang hadaw a holy. 90 the rest of the 90 hadaw o kawang ching. Hayang boy 10 hadaw a kawang i achaw. Tuy sâu ching ne 90 anyo kawang ching hayang boy nang bongbong machon lak ching ne. Tau kaya ma the rest of the 90 hadawa nang yahu bu ya yang winu gi window si ba jija. Hayang be a good steward. Yak chong manbu ba na myang chondo. Hadaw kada hadaw 90% chon bu man nang giyo. Sa chon gay. Choko nga bu ma. Wana wang bu ma. Yichi bu ma. Hadaw 90% na songgolong. Uwinyang nga. Hayang hadaw 90% nuhoy. Sahan hoy yichi ba anyo 10% kawang jing nuhoy. Anyo cham yang nga. Hadaw ki yikan ding bu Christian land. Maabu ngonang. Punishment. Curse. Hadawa tanyi mok sa ngai bu hayang nang tang da pai bu tui chan yichi. It is the natural consequences of disobedience.
nang over win yi chai hama naturally nang win yi chai bu ching ne consequences ba phơi win bu ngop bu kai đâu phơi win bu mok se accidentally pai bu yi chi bu kai ngai lang na yi chi bu kai hayang boy kawang ngau yi chai ka ma kawang ning mai yi ya bu na miang ka ma hama ning mai yi ya ka ma ngau yi chai bu na miang ka ma hatau de bu resolve ba hay ngai lak hayang hatau ngai bu phơi win bu teman moilan nyam bu tau kan nginang hang hi me konya ka do ka hamban wai mo yo ong babuler na miang bu nyoy hayang hatau agricultural failures hatau ngai lak se malaga afong lem aliang pan me cha ma ngop bungaw ha dong inang ka hamman wai bu farming ma bu interest ngop bulan ngo nang hayang ba ha dong failures hadawa ka wang win ji chai bu mangai lak sinang economic frustration working hard by seeing little return. It could be your situations today. Tu yeling semene wang lem yingai si yela nang sang yak se yela nanga inesi ma nok menui mai yengo nang po nang lo bu de lei bu de miang ka ma nang main business miang bua no very hard working yen kem o yong bu semen lambe lei do hai le yang kai bu khong kem bu nang po dang nang tu ya yo ong leng hayang boy tau bua ching hai do hayang ya ha ma e ma bu spiritual dryness Obe to mana kawang de tobu yapa nang hayang atau kawang mabu disconnect na miyang atay nang kawang mabu yana taibu hadaw ninang tau kema panpong pabu siyang wang nang ye hayang pabu si one the giving then 3 ways of giving with capacity within capacity panpong ten daitsa within capacity kay no. Right? You give from whatever you have. Out of what? How much you have? No. Nang yak mangobu. Hayang you have something. Hayang hadaw something mong mabu. Kawang da pabu. Hayang hadaw nang okchang bungo nang. Hayang nang okpu yafan me. Nang okpu ya fan ma ngobu kai me ngobu mong mabu ha bua within your capacity hadaw giving cha nginang tau kama hadaw faithful tithing the first 10% consecrated to God hadaw ngobu yomubu person awang ba hadawa kawang de jingne sa anyang pa hadaw achaw ngin hadaw ngonang Leviticus 27:30 ma Semel lam fe mabu panpong yongwan bajing si ngona yan mok yan ha mabu sing yung nyu mabu khong ke bu tau bu alek asai mabu panpong khoja mabu panpong haja mabu panpong hadawa belongs to the Lord yongwan ba jing ngonang si nginang tau yong mabu halak ni si bua giving beyond capacity Stretching faith to give more than seems possible. Wang bang bu ma yo kha su bu hayang boy nang ma ating ngo bu jing na ating lak bu ngo bu jing na nang ma faith hadaw ngo bu jing na yo ok chang bu nyai se hadaw ki pha bu hadaw giving beyond capacity nang capacity ma ye chi ba tau phai lui se pha ok bu hadaw ma pha bu ma Maidam yabu. 2 Corinthians 8:3 they gave as much as they were able and even beyond their ability. Even beyond their ability. Adawa beyond capacity. Hangi palang ngo payangge. Hayang ba taudok to nohe anyo iman oklak. Tok pay taudok to bu nohe nyeye. Hayang ge. Tau kema habu ma. Atau ki nginang. Third ma sacrificial giving.
sacrificial giving yung fanafa tobu hangingo ngo bulan se yanang gamaa yak ma yanang gamaa nang ayan aun ma tobu pabu giving that goes deeply like the widow's offering Vam nyu chao offering. Ima halanay ngo, halanay pa. Hadawa yari yadak pa pabo si yatay. The only money. No. The only house. The only car. The only son. The only daughter. Kawang da pabo na tayo. Kawang jing na tobu ya bay mo na tayo. Nang atay bu mango nang bay hayang boy kawang jing na tawo menya kawang nang de si bo hadaw kan nginang Old Testament God's financial order panpong phabwa ching chipu kawang hayang ka da pha me ching chipu ayong pai hadaw ki function bu nam no bu daw nginang Abraham 10% daw bu mu bu ban phong hadawa mong mai hayang ge hayang a Levi lai majam laiwanda Numbers 18:21 malaiwanda nyang balan Levites lan iman kim ching ma tuiling sausan kawang ching na wangnyak wangai tuiling ngolak ching na hadaw panpong kaya ngolak sa ibu teman ang nginang hayang hadaw panpong kaya kawang de isibu ownership teman iya everything belongs to God daw jing na iye jam teman da pabo yakjong na pabo yomabu pan ba i jing na i kim jing jing na I wong bong jing ne kawang I jing ne se achau panpong na an ang yang tu hadawa teman da pabu hadaw teman ba ma hadaw ching chepu haka kem do ko kema ka dong nyu wang lam che hingin chun bu wang lam ma policies ma bu ngok la kai hayang boy this is God's financial policy Iya teman da financial order teman da tahu hango nang. Tahu kemam malaga fong lem aliang panma. Panfong say ya baige. Hayanga ada to kalaya. Tawa wangdang tawo muhiman tawo yep ablaksi se. Panfong baige hayanga ida to kalaya. Wangdang tawo no manjing na i-ablak ay ablak hadaw ibu challenge pa bu teman da nginang New Testament tithes sa teman na New Testament mayang ay chay hayang boy kadalan mabu ing chay bua grace giving sipsi pa mapabu sipsi pabu panpong si chiba aniw sipsi pabu sibu hayang hadaw kadalan eh New Testament maa tithes halak bongbong yanang ja sa konyo ngalay bu maabu chayang gi aniyo pumenok atam panpong jiya bu nginang gi aniyo Roman Catholic lana hada panpong sa 10 tithes sa teman ibu ki wong yangaw bu hadaw mandatory na ibu hadaw chengnang hayang boy Protestant churches hayang teman Baptist teman hadaw panpong teman ating lakpu fay kemnang hayang hadaw panpong Old Testament jing hay aja Israel land hay ibu hay aja sa iyang New Testament ma hadaw yi aja si iyang hango yapabe kawang da tobo yapabe aniyo aching ya pa ya toyang New Testament ma hadaw panpong jang yi aja si bu pumenok atam ka dong yung ngonang bu teman konyak ka dong mo hangayang ngonang bu social media ma hang Tibet na miyang nangbo.
hayang boy New Testament ma grace giving hado emphasize na miyang buyang sipsi pabum no hayang grace giving cannot be less than 10 tithes kawang da ya apay lang minimum tobu 10 tithes Old Testament ma Tetu mabua kawang dia pa olah kaca cici hayang ben numan wong bong makaksu cuanya nga hatau mabu monglong de panesik ma pabu olah hayang boy minimum kuambune panpong si buda hatau kuambune ibu ating la ka pabu panpong noi yeu be palang ne iyang New Testament church panpong ye palak ayang palak ni nyau bu yenang si ibu hada wahang ge hama numan 60% panang ga Hama hadaw panpong ya palak yinyaw jasi bulan 50% manli panang ka 90% kada adam pabu kiye offering of every income that your family receive. Have you given that? Can we show the proof to each other that in grace that we have participated or we are participating in grace giving rather than tithes, 10 tithes. Si more than tithes. If that is so, you are most welcome, right? Hangi bau bunamyang lak, hangi ben bunamyang lak. Panpong saha ajiba, tapong, tapanpong, tijapanpong. Hanang bu dinok se whole bay salary pa bu ngok bu keno teman bu manok ma hadawa awang ba first time salary dau bu jing ne kong kem bu pa ba si bu dau jali ye grace giving hekia pa bu ok ya hayang New Testament ma halan sene dau dokte panpong dokte pa ok lak aja se nyau bu ba Panpong ya palak senyau buba aje be. Tau kema temana tiang ye senglak jine tau ye dam nang. Jisua panpong chiang ma tiang ye boy chai nang. Panpong abolish ni miang bu teman ye chi. You should have practiced the latter without neglecting the former. This is Jesus' word. And he referred this to tithes. Hayang hadaw tithes giver lana. Hadaw Pharisee lan chudok may balana. Aching ching mabu maktik heng huini tau dengoye. Huyak lai pa mo bu. Kong kembu 10 tithes. Panpong pa okpo yang. Halan sina ya apa ya panpong apa. Hayang boy kada da sipsi yaho justice ngauting ba yanang kan bu yayang hay ating lakbu tu so yanang ngau kam chuan bu mai ne chuan ne hayang hadaw ba khak su chuan nang gi iman ne hui ni mu bu noi pan phong pa bu jing ne hayang boy jisu ibua numana hadaw yayang sipsi kan bu hay ating lakbu no hayang ating ba justice tuyu yang aling yang panpongu haga pabu na yang asabuda sai ibuda panpong da pasi sinyo buda temana pabu panpong me ngau kyang dai pabu ki bu chingi nangi panpong ba pa yang ngau ding da ding Sipsi yayang ating lakbu yenang matya lak jing nese nyau nyabu lama panpong hai pabu haga yichi tau sauda tau baida linglak Christian activities ministry miang bu wanglam ya alik mangonang bu hadau ling yang panpong paya ha sebu sai ibu de tau jing na kebisem panpong ya paja se ibu yichi
Temana panpong pabo community ngonang, hayang panpong da teman yela, hayang ba emehuya adam, haga da ingok boy. Au sing bu, tani temana ngau bo hadau ngau do mabu comments, yoy lamme, jai galakai. Tau kama New Testament ma grace giving, hadawa ngau kiang wan bu jing nese, met ya lak jing nese, panpong pa bay bu ki tui mai ba yeling bu de, ating ba yelak bu de bu ba yichibe, Jisu Krista nyau bu ba ating ba kan bu yayang mong chang ma ngộ bu bay ngai bu yayang sepsi ngin phaya to bu phaya ngau kyang de yichi be se New Testament me ibu grace giving adau hayang hadau ma upper limit jinang grace giving me hang sin phala ke maximum halan pha bu oklak jinang yong hang sin phala ke phala hayang bu it cannot go below 10 dites. Minimum nanga kawang da tobu pau kuma tau jina kawang da phane si wanda hado Bible malay wanda atomana ngi opua tau gan he nginang hayang pha wanda heki God loves cheerful giver niswa Korintu nyitme mong may saya pabu kawang kanang jasi bu tau nginang tau kama had a grace giving sipsi habua panpong tok tebu inesi kama hayang hada panpong bai senya ise ligyang labi phalang namyang nang hayang generous yong yakai be anyo yayang sipsi mabu fai hayang yaha lamui bu spirit led yapan me hayang anumana tawa heka phabu namyang kama blessings for obedience panpong phabu lana winjai bulan grace giving lana winjai bulan. Deuteronomy 28:2 me. Hadau blessings kong kimbu numandang da pailak. If you obey the Lord your God, kawang winjai bu namyang kama. Kawang achan bu provision in the city and field. Nang ambu ba city mangonanggi. Angi ba ka so mayong nanggi. Hadau kan me kawang a provision mohiman palak. Panpong pabulanda, ide tobu pabulanda, hadaw ibunginang. Victory over enemies. We balana yanang bay, hayang ba amehuya we balan ngo suguma. Hayang boy nang bay we balana yung ibu ngo bukay. Hadaw kong kimbuma, in all the challenges, God will give you the victory. Prosperity and reputation. Hakalong bu, bongbong na miyang bu, hadaw your needs. Kawangan nang da moy mantam lak and even your reputation nang bungaw hayang nang yafen minmyong ngambay ni sapa yibok lak hayang pungja pungni sayiji lim beli pungpan mayang anu tawdok do phai nanggi so overflowing abundance nang ayen me kawang mohimalak. Helping others without tithing. Panpong yapangok ba ay hada jambu ba pabu. Panpong ba yepa hayang boy kadalanda directly pa hadaw jambuna pa daibua disobedience. Kawang ngau yichay bu kadangonang. Kawang win yichay bu sa hakik bu di ibungonang. The tithe must first go to the altar. Wamjong ngonang, kemjing ngonang, pumanong ngonang. Tahu kema panpong awang na hadaw kemjing. Kawang wamjong, hadaw altar, hadaw the pailak bongbong. Then offerings and generosity can flow beyond. Tahu pay ma tithes wamjong the payang pay ma offering ba anywhere you can give. Your generosity can be exercised anywhere after with anyone, but not the tithes.
ban phong ba kem jing da hai pai la hayang a kem jing da ye pai bu ne myang ka ma nanga hayang a tawa inoka kawang ngau yi chai bin man yi chai bulan ni na Proverbs 3:9 ma honor the Lord with your well with the first fruits of all your crops nang mango bu hado hakalung bu SAP yongan ba kawang menyong dam do chi bu ngai nang if we bypass God's order 10 diets to be brought into the altar right if we bypass God's order our health may not bear lasting fruit whatever help you do whatever ministry you do hado lasting fruit ahak ko bu na yemyang tam kala hang ne kawang jing pan phong pai lak kan de ya pai ku ba lai ba me ai ha de cham bu na pha bai chi bu me nang a win yi chai be chon yang ngo nang the right order of giving then died first bring the whole tithe to the altar kawang kim jing de pan phong a tam ma song a partly si ji hayang boy tau bu mu bu ban phong ha do khong kim bu kawang kim jing de ya bai ge hayang ya bai ya ta dam da han tam ni nok jing de cham ba jing de ta do hayang boy kawang kim jing de hayang ha do a chao ling jong de ya bai ge number 1 adong enang offerings second ni se bu ba mong long do bu ni se bu yang give freely beyond the diet hada pan phong se i bua heko awang na kim jing de pai lak ba hayang boy offering si bu kan ma you have the freedom to exercise how much you like to give beyond diets so you take that freedom hang sen pau ya bai ni si bu ba ma tau ki ha do pan phong pai sin yai se third thank charity helping others right help the poor needy and community hadawa lim su ba hayang ba hadaw lim su ba number 1 ma wek win bu hadaw lim su ba number 1 I mean ni su ba number 1 ma wek win bu hadaw nyong ga lai bu chia order the right order of giving hadaw lai ge ban phong kem jing de awang ba hayang mong long ban phong bayu nyai pha ok lap hadawa offering sai bu le be bu me jagan mo pha bu ok pu hayang boy ban phong nang membership ngo pu nang ayo pu kem bu nyoi tau kan me pha lak pa cham bong bu lim su ba ya pan hayang tau ki pha bu ok lak the tithe is holy it belongs to the Lord pan phong a chao ngo nang hayang hadawa yongwan ba jing ngo nang 8 misusing the tithe pin pan phong chuan bu ma brings consequences hadaw ma demand ya do so ya bai bu ngi nang how about buying food without tithing nok sa ma ha ying lak ching ne nok sa ra sin bani tamani bu hadaw pan phong ye pha ba sak ka pai ha bu nok sa da awang na u ne ying na ngai bu yang si yang nok sa jing ne sa ya bai bu hayang bo yongwan ba ka wang jing pan phong o to mu yang ya bu ne yang ka ma I think you are doing more harm than helping your family nang sak ka bai bu ha ying ma nok sa da u lak jing ne sa awang ne si yang ya bai bu ma nok sa da cham bu yang ma si do nok sa da ba hai anu atu ya bai ye hang ne hadaw ma nang pan phong ye pha ba pan phong o hoyak lai pha wong ma nyat yang ya bai bu jing ne you eat but never have enough hagai afong cha aleng wong ma nang ha nang hayang boy abu si yamolak food without God's blessing fills the stomach but leaves the soul empty
ayang may isi ba mo lak ma hayang boy yaha ma akyang na myang lak hayang atu na myang lak families may eat but remain unsatisfied noksa hadaw nangaya bay bu hayang bu ba haying hayang obu si mo bu tay jing moy bu noksa ma yahulang paying school fees or college fees without tithing. College menyaw bu nahalan mango nang school nyaw bu mahalang mango nang hadaw landa panpong yepa ba ligyang ni peli labs nemyang hayang school mabu nahalan ba regular pa mu bay new balan teman sangsi. Hama panpong ba yepa ba nahalan school fees pa bu may lak siya. Singaman bu ayo ong bu wongpong hayang boy panpong ba neglect nemyang bu nemyang kama panpong ba yepa bu nemyang kama will it bear fruit? Nang halan ma hado aliak amay liak lakcia. Kawang dan nyam melibu. Hay singaman lam akung wang bu si ngonang. Hayang boy hayim nauyim lande. Panpong ye pa be sing yu ngin yu sona. Admission ya adam bu lai nyaw na dambua. Kawang dan nyam bu yichi bu de. Kawang nyam bu the fear of the Lord is not here. Hayang singaman lam ma ambu kan buwang lakama. Nahalan, yung study hard na miyang nook, yet they will reap frustration all the more. Panpong ba ya pa? Nahalan na ba? Luis po, siyang yung nyo Luis win, inyem iman the frustration, mong sang mong miyang, anyay ba? Challenge sa, anyay ho? Mong si anyay ngay? Hayang iman o tuwi jaling si ilak, they are hardworking. Hayang bo, new balan tuman, mapagpungo ng mukhay. Panpong kawang da palak ya pabe nang ha nang nao nang hu sau sinitam nang bu iman silo ya may sa taya iman lai ya man sa taya iman competitive exam lili mayangay sa tumana amyang tapaha how about buying a car without tithing? Kari sang nesi kama yung ang inawong pong namiyang siyo sila na ngay. Panpong nga yapabe kari sak kama hanggang nang laksi. Kari ba si may yamangilak ano sa may bu. Kari ayong saklak samong bu saklak. Hayang boy kawang the owner na yimyang bu kari yan kan sakyang na teman amukim ne are we saved? Malaki afong lim aling panmajama, I will rebuke the devourer for you. Ambukan ngoya biyoy, nang ka meyang tamlak, nang kari meyang tamlak. No. Anok meyang tamlak, apung meyang tamlak, kawang solak sibu. Okay. Tau jing ne kari yo meyang heng buyaw, hayang boy anyay meyang lak miksaw melinang, accident no here and there, meyang heng buyaw, hayang boy more accidents may occur. And your unexpected expenses. Mabu yudai dabu ngailak. Hayang ataman ayen no invalid. Handicap na miyang atalak na se ngailak. The owner and the car itself are not so secured. Kawang na palang panpong yapaba kuyang kari sang na ba awang na dayang ya anyang kari mo pong sa kema dahay ka ma. I don't see much security here. Tau jing ne kawang jing may dama haksua haya. Buying land without tithing. Kadok sak bu say nok jing ya bu say. Panpong ya pabe. Hatau kanu teman lay lang ngonang bu. Panpong hayang ya bu may lang. Kadok ayong bu bongbong. Hayang boy panpong ya pabe kadok maba ngin pa winyang sak bu nimyang kama. Hadaw nyoy man ang mong may ma, ching may ma. Ngolak siya mo de. You may not dwell in that particular plot on land with peace of mind. Ching may mong may ma, tulo may ma. Nangasak po ka dok manang yung ngolak. Deuteronomy 28:37 mataw ngoy po eh. Kawang mongha na yidam bo na miyang kama. Nangakadok ka saknok, hayang boy. Hadaw kadok mo ba nang hipak lawa ngo na yadam lakte.
นี่ฟิลิมเลยบุกี้เหจ้าเลยอะนั่งกับยังบุกกระดกนกจริงเด้เนาะตัวมันลิลีพันใดเด้ให้ยังหาตัวตังมานั่งนกปูเนี่ยให้บักเหล่ามันงอจ้ะให้กีบู security ยำสิบูยาฟันเดียไปหลักจริงนะปันพงพาอย่างเงี้ยปันพงพาอย่างนักสิก็ต้องนกจริงกับบัวหาตัวเกี่ยวบัวสมัยละนกวีบัวหังเก building a house without tidying ยองนกมาไงงอนังเกมนดาวน์แม่ให้ยังปันพงจริงมุบุลันดาพาเกมีอาบุเฮียให้อาตัวมูไปนังเบให้ยังบ่ปันพงยาพาบนกกาตาเว unless the Lord builds the house the builders labor in vain ยงวันบ่าวนกอายุเวกมานกวีบาลันเฮบักวินบัวจ้าจังจาบูสิบัวปันพงยาพาบนังนกวีบุนเมียงกมายงวันบ่ายุอมบุยังโอหามาจ้าจังจาบุนเมียงลักยังโอหาดาว RCC มา3 storied 5 storied 7 storied มาเอาหิงอลักนังเอาลักเจียหาดาวเอาหิจริงในเมียงลักยงนกยันนกป่าเงินไพวีดบุตรยงตาวยงเงี้ยก็ลักให้ยังบ่อยหาดาวนกมงมานังมงไม่แม่ยังเอาลักนังมงสังบูมาลักให้ยังเตะจริงยังไงลัก restless ในเมืองลักหาดาวยงนกแม่งกบูพยาเอาสิงบูยกนกแม่งกวันเดบูแต่สวาวเสงไงลักทั้งเนี่ยนางหาจ่าให้จนบุยบักมาปันพงคักสุภาพบุกเอ้โคจ่าให้จนบุยบักมาปันพงคักสุภาพบุกเอ้ให้ยังบุยงนกยันนกลักให้ยังโกรธจนไต้หวันเดบ้าปันพงเดไข่บุกะวังอยู่อมเบยงนกยันนกเวียงอยายงวันบ่ากะวังทรงเด surrender นี่ยังแต่นี่สะอานางมงจังมา surrender นี่ยังหาตัวนกแม่นางนี่เสมงไม่มงในทำภาษีแต่ไว้มูลีนกแต่ปันพงยาพาไปเก็บบัวหาตัวบ้าฮังเกมาทำบุกให้อันนี้ยงseriousตักน้ำยังบุกให้ยังหังเอตักให้มอนดองมาจิสิงออกปุยให้เดี๋ยวรีบบ่มเบย์ด่านง่ายบุกให้โน่ตัวมันลิลี but medical treatment without tiding หาตัวหังเกExodus 15:26 มา I am the Lord who heals you นังไม่ตำลักป่ายงวันป่าเต้าเสียงงอนังทำไมอีจริงปันพงกุยังไงแต่ไว้นกตะไตบุกะดาตักไม่ลักเชียไปโนแต่อีจริงงุยทรีทเมนต์ยาไม่ละอีองเบสิลักโอเชียไปโนอันนี้มองดูตัวเลือไม่ลักเชียไปโนตักยังไม่บุบายตัวยังไงก็ต้องอยู่ผมตั้งตาให้มาตักป่าตักลักอย่างตัวมันนะยิสูบ่าวตักลักสูบุบ่าวตักลักปันพงยาพาบุบ่าวตักลักปันพงพาบุบ่าวตักลัก hospital ตาตัวมันมวยล้านอุตัยนังให้ยังบ่อยข้าวังจึงงินกูยังไงตายบุบ่าข้าได้ treatment หังกะยะลักไอ้โนข้าวังจึงเชียงงินกูปันพงอีเดียพาไปยาได้ยังไงตัวไอ้มูลีมาจนบัวหังแกติ้งบา recovery ตัวหลักเชียบุเดเก็บเชีย members ลันเอาสิงบูดอกจน nurses ลันนะปุ๊บกันโน้จังไงนั่งไปให้ยังบ่อยที่ฉันนี่ยังมันยังไปหังนะปุ๊บว่าเสียให้ยังบ่อยข้าวังเนี่ยนังไปมองยังไม่บุญเมียงกันมาอาจจะมองยังไม่กันมายองสิงบุกาดาดูมิกบัวมาดำกันมาจูได้บัวมาดำกันมา wrong treatment พาลักยังงูno ยี่จีบุบาแต่ไว้มูลีพายังมาอันนี้ไปเอาไงกันลักยังงูเจ้าจริงเนี่ย
kawang da phalak maidam ye pa ba tawai moli nok te ta gemya awang na hadaw kong kibu clear myang do haya kawang song ma emagama amyang cha na ye yang a taman lili a hagaling bu mai lak yang akimba point ngonang highlight yang kai bu investment sing yung nyu ama yo nang gi nang yo bu kan ban phong ye pa ba yo ya hangi scheme hangi project kawang da do bu ye pa ba ngoya you expected much but see it turned out to be little hakai afong cha aling tu me nang yo nga lak se ta yang buno hayang bu laya aching ha ngonang bu hadawa temana kawang yising ba kawang da phalak pan phong mai dam khak suwe yi chi ba ngo bu ching na the good news for us is even in warning kawang hado temana warning panang pan phong ye pha ka ma haki ngai nang se hayang boy return to me and I will return to you yongwan ba kawang a tani kebishem members landa atang da bai yi gai tau no man song da le yi ga bai hayang a bring the whole tide pan phong kong kebu ya bai ge and see I will not open the windows of heaven tawa no man da wangdang tawo mohiman ye pengoya sina lai pha no man pan phong atang da ya bai ge chinang when you and I misuse the tide we invite the curse au ba pan phong pen chon lak to mana phoi win bu to man ning da yak ling nya ka pai nang hayang when we honor the tide pan phong nga nyau nya da wa chao khem jing da khak su ya bai lak then we open heaven kawang angjing hayang mohiman tawo to mana ep nang woman ministry youth ministry Sunday school ministry panpong ohi ministry wing mo chonya mayo prayer centers epulan mission akung 20 plus 30 plus panpong 10 diets kawang kimjing di jebay be ninok malak yama numan akung malak kama panpong awang pa 10 diets elder kawang kimjing se hadawa kawang phabu order jayo offering tau phai naksi charity hadaw panpong apin awi chon la halan sen ne iyang yiya kama pumanong ning mayiya bu namyang kama awi leadership me awi noksa phongchong hangi bu minkin bu manok matuling sausan bu kada yamlak ajayo hayang a church mo discipline ngo nang bu kadong ni wong yi che hayang boy kawang ngao discipline chon lak dau jing na nyulom balom hayang akung panpong khak suwe kawang song de ya pai ha se kawang ngao ma ya phanyang numan sa da ngao bu ngao chi tawa tinok tu ko nyu ngao bu ngao share menang kawang mohiman Yasanyali kawangau don't be a dead sea Christian hadoma ya fanyanga panfong chiang khui anyaya nyawa tambu niom bada mong mayanang nangayan hai tu show kawanga yala ko moy mansi heanga tani mabu ngau ni yong kaya moilan mohiman hayanga hadaw mohiman fai sawida ya hama wong nanga tailakse tinglang nang tani mabu tadam kongwei kaise tongbu de yong mongmaya honglia hadaw ki yong yang ki hayanga hadoma maidam ya bulan moilan de hangsin maidam ya yang ki mongmai bu menyong fabu hadaw chaidam nang hayanga payan nanna sutpu moilan de menyong bu fanang kawang yalakpa mohimansi tamana toidim loklok hem khoja ta tu malim 193 hadaw yepkai 193
193 yep atabu ni meng kama molan jam se yong loka molan setha teman molan jam se yop yang yala kawang de minyong bufala ayang tani hangi pa kawang ngau teman chaya atau maya fanyang yoi nok noksa chingne yoi ayan chingne kawang de wong yu hayang iya moi manbu ating ba makaksu chona payo oglak chingne anyai na panpong kawang khumjing da kaksu ya payo oglak chingne hipak fim nang ya achau kaya lamoi tampa tau heitin onoksa se kawang da hatau pa ngamik cha wang na yala hayang tai dem ya ong mai so tambu chingne menyong bu fa yang mohe manu yang boilana chamsi oblak hayang moilana amen se tani bu speaker ni om ba phe ilak chingna hatau chai dam nang moilan chamsi yo pha hallelujah sipsi ba o wang da ni ya da wang ni ching se nang hayam lam
Wang hengui bo chao ba ada ba yongwan ba kawang nang ngawa ayan ngau ngonang. Hayanga hado ayan ngau Anyai ne anak nyi pai bu yang lau ki bu. Wang dang kawang cha cha ma tumande tak bu kan ngonang, sa bu kan ngonang. Tenyo Oyen Ocean kawang nang sisome. Dead Sea Christian ya fan me ngok su kawang nang amyang mena tam yang pa. Ayanga ating lakpu me khak sue nang de to bu pa bu. Ayanga pu mainok win chai bu kawang nang ngau ma kem bu. Pu mainok members amai lana moilana myang oklak ching ne. Nang ngau me ya fanyanga yue nokte le yi wande. Wang dang kawang pui win bu bai chi ayang bu moilan nang bu mo himan ayang sipsi ya yang bai yi ne tampa se. Wang dang kawang nang yak ta fan fa yup nang dolana soba nang mo ye. Amen. Passion.